Hello guys, may hapon. Live na karon diri sa Sardin Island o sa Soto. Lingaw kay sila diri guys. Sunog-sunog ni ila guys. Lingaw kita guys, Cebu Maternity Hospital guys. Live na karon diri. Guys, okay, sunod to guys. Bumbero daw ko to. Bumbero po. Soto mo na po. Soto, hospital. Lagi sunog. Hospital. Hospital lagi po. Sunog mo na. Hospital mo na soto. Soto. Ayaw din na po. Maglasong ka dito. Ayaw na. Pero na. Hospital ba? So guys, sunog ang hospital. Hospital lagi na. Soto. Repair. Ayaw lagi direra. Ingon ka. Gala maapol ta dito direra layo ta. Tapan ta. Hello guys, ang Soto Hospital, ang kile nasunog. Soto lagi Soto building. Cebu Maternity Hospital guys. Sige. Hello guys. Guys, sunog guys. Kahit ka bumbero, gabasok ko. Lagi na rin, layo, di ba butani diri eh. Kasi ako yung tuwason siya. Mag-live sa pagkamay guys. Sunog guys.